Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are samangken beten kaula beti nyampeaki materi kaidah penulisan pasangan aksara carakan Madura. Sekak dima ampun ekauningi aksara geceng carakan Madura beda 20 macem engki kak dinto ana caraka data sawala pada jayanya magebetangan. Ngereng kaangkui olati aksara geceng carakan torjuken pasanganna. Aksara geceng A. Aksara geceng A kak dinto pasanganna aropa dempengan. Sekak dima maksud dempengan kak dinto beda salastarena huruf CEPATE. Di posisi titik-titik kak dinto no duagi tempat aksara CEPATE. Satrosipun na kak dinto asampung sareng huruf geceng epon arupa gentongan. Ca epesa sareng huruf CEPATE beda ebebena. Same juga ra, ka juga same, da, ta, sa. Nah, sa kak dinto same sareng a. Kak dinto aropa dempengan beda salastarena huruf CEPATE. Terus sepon wa. Nah, wa kak dinto sami sareng na. Sampung sareng huruf CEPATE. La, pa. Pa kak dinto aropa dempengan juga sami sareng sa torjuken a. De. Pesa sareng huruf CEPATE beda ebebena. Ja, ya, nya. Nah, nya kak dinto sami sareng wa atau juga na. Sampung kalaben huruf CEPATE. Ma, ge, ba, ta, nga. Kak dinto sami beda dan ebebena huruf CEPATE nanging epesa tak sampung. Ereng aku lanjut lagi. Carana noles pasangan engki panika etoles ebebena huruf tapi epesa sareng huruf sebeda yatasa. Kati seampun jelasaki seburu. Nah, kadito carana noles gentongan aksara na, wa, nya kadinto asampung sareng huruf CEPATE. Akadia contohnya manisana. Katipun apa? Carakanipun ma kadinto mana mana. Nah, kadinto parengi nyedak dadi mani pas sa manisa. En kadinto asala dari na melana kotu etoles na. Nah, jadi manisana. Kaangkui mamate na dadi en kak dinto kodu EPATE kalaben pasanganna huruf. Jadi aturanna dalam huruf carakan kaangkui mate huruf engki kak dinto salastarena kodu ngangkui aksara pasangan epon. Di pasangan aksara pun apa? Ternyata aksara pasanganna nah. Jadi sampung sareng huruf geceng epon tadi ini. Nah. Satrosipun carana noles dempengan a, pa, sa kenengena beda budina aksara CEPATE. Nah, jadi aksara CEPATE. Contohnya pon katipun apa? Abek asa. Jadi olati a. Toles aksara geceng epon a. Aba. Jadi aba. Toles ba.
Kak dinto asal epon dari K. Jadi toles Kak dinto AK. Kaangkui mate K. Kak dinto ngangkui huruf salastarena. Tapi huruf salastarena kotu ngangkui pasangan. Nah, jadi kaangkui mate huruf sesabelumna ngangkui pasanganna huruf. Pasanganna huruf kenapa sih beda Kak dinto? Ternyata pasanganna huruf A. Jadi pasanganna huruf A. Jadi ampon bisa emaus abek A. Sekeng bingkeng sa. Jadi ampon bisa emaus abek asa. Satros epon papana. Katipon apa carakan epon? Di pa. Terus juga salastarena Kak dinto P asallah dari pa. Jadi toles boleh pa. Jadi papa. Kaangkui mate ti P asallah pa pada dia P pate kalaban huruf salastarena nanging huruf salastarena kotu ngangkui pasangan. Nah, pasanganna huruf apa sih beda Kak dinto? Pasanganna huruf pa. Nah, pasanganna huruf pa Kak dinto dempengan. Saya maksud dempengan beda. Napa ki beda salastarena huruf sepate kalau di bahasa Indonesia kan pendamping. Namanya pendamping ada di samping, bukan di bawah. Nah, Kak dinto. Saya keng bingkeng. Nah, jadi ampon bisa emaus papana. Satrosepon nyasa. Katipon apa? Carakan epon di nyasa. Nah, epa kangkui mate ti S epa te kalaban huruf salastarena. Huruf salastarena kangkui mate kotu ngangkui pasangan. Nah, jadi pasangan nasa. Nah, berjempengan juga. Jadi nyasa. Kadinto saya maksud dempengan. Beda neng salastarena beni beda bebena. Satrosepon carana nulis gentongan katala. Nah, ngireng kangkui miarsaaki manabi katala Kak dinto oleh pangangkui katala oleh pangangkui nyoko tabosoko cakra keret soko malja panika kotu pabeli ka aksara gejeng epon. Katipon apa contohnya? Nah, ireng kangkui iolati. Nah, carana nulis Kak dinto beni Kak dinto. Nah, ropana sapon apa coba kan? Ba. Jadi ba L Kak dinto asallah dari la. Jadi bala. Bala Kak dinto pas kaangkui mamate teti L ngangkui pasanganna la. Nah, lu Kak dinto asalnya kan dari la. Jadi bala. Nah, ropana Kak dinto kotu amunyi asuara u. Milana kotu ngangkui nyoko. Nah, karena beda katentuan Kak dinto mana bita pangki sarang nyoko kotu abeli ke aksara gejeng epon, maka epa beli ke aksara gejengnya. Nah, pas sekeng bingkeng epa apa ngangkui bisa. Jadi ampon bisa emaus belu. Nah, coba Kak dinto olati pon apa bidana sarang Kak dinto. Nah, mana bisa Kak dinto aksara pasanganna Kak dinto ki tak abeli ke aksara gejeng epon. Sedangkan neng kaida otabe katentuanna mana bitapang kisareng nyoko kotu epa beli ke aksara gejeng epon. Nah, bisa eka geli ki. Lanjut. Satrosepon sotra. Jadi so Kak dinto asalnya dari sa parengilengi sareng longo. Jadi baca so pas sota. Jadi sota pas satrosepon pate ngangkui pasanganna huruf ta. Jadi sota. Ampun sota. Pas parengi cakra. Jadi sotra. Nah, ngireng kaangkui iolati bidana saya Kak dinto sarang saya Kak dinto. Nah, mana bisa Kak dinto ampon pabeli ke aksara gejeng epon sami sareng nyata seta Kak dinto. Nah, mana bisa Kak dinto ki masih berbentuk pun apa ki
aksara pasangan aslina. Sedangkan menurut ketentuanna kudu abeli ka aksara gejeng epon manabi tapangki sareng cakra. Saterusipun dalam akunaaki pasangan tak kenging asoson telok. Apona paropana contohnya saka dinto bada ocak sokla pas esrat saka dinto so asala sa pas oleh lengi sareng longo baca soka pas epate sareng papaten dadi sok. Saterusipun ka epate kangkuy pasanganna la dadi sokla. Dadi kak dinto salah menurut aturan tata cara penulisan pasangan carakan Madura. Ampun bisa eka geli ki. Saterusipun kak dinto minangka latihan nulis carakan Madura menurut seampun jelasaki seki guru. Nah, kenapa saya kudu salen kalaben carakan Madura iki kak dinto palapana. Orjuken potrana sekaping telok soroya sekaping lemak sasaaki tor sekaping empak sasaaki tor saking bingkeng kaping lemak iki kak dinto burombuna. Jadi bedala lemak sekotu esalen kalaben aksara carakan Madura. Kirana sakak dinto sebeten gaula bisa sampai aki kurang lebihna nyoon sapura. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.